bafethu ngifike nginibingelele ihome run noMageba PMP namhlanje sikwincombination bafethu ya Big Zulu solalela album launch le Yes, album launch yes. oh ya Big Zulu Yes. uma usuka le emakhaya eNatali fethu uzofika la eGoli for incombination Yeah, especially kakhulu inkabe endala ningi nje ngisize ngakho nami bize ngifike la futhi yaphoqa umkhulu album out now. ngithola uThemba lo Uthemba uThemba uphuma phi fethu suka empangeni sakamthethwa nasesikhaweni ePort Fort but eKZN nahle kahle. oh yeah manje le iqala kanjani fethu ngoba phela sisakubona le nkundla zokuxhumana uThemba ubhizi ubukhona le kwa Big Zulu nje kade shaya iphathi yakhe ubukhona futhi eThekwini kade yenza umcimbi ubukhona kuSijava kade shaya manje wenza kanjani phela ekhaya yami Okay, uqala ngaqala esikoleni ngisafunda yabo. Sinawo ngilovini. Ngaxolisa lapho ngilovini. So ngaqala esikoleni athi bonke ngifunda nabo like ngabo just gain experience before ngazi ngimathist. Then ukuthi ngifike kumathist ke Saliwa the first artist ngam-interview followed by Sisipeni Ntulu. After ngim-interview Sisipeni Ntulu bese enqenqa abantu esicela follow la fana ukuthi uThemba because umsebenzi wakhe muhle and he can grow. Then ngayimisela then ayimethe uNjabulo Langa. Uthemba lo so then it is abalula kakhulu after uNjabulo Langa ngoba ngila nje la ngithatha abantu bengibona so ukuhamba kwami uthi ngifike la uNjabulo Langa ube nesandla esikhulu because abanye bangaze after uNjabulo Langa ne mina njengoMageba PMP fethu from now on kumele sibe abangani manje hayi mawuzela eGoli ungaloko ubhuka sinayo indawo yokulala futhi elokushini eThembisa angisebenzi ngibhuka happy ngasebenzi ukufihla ikhanda nakho angizwa ngithola abafundi bathola phambili cha phela ngisokuthi ungabhuka endaweni sikhona uyabona ngoba ngikhume respect iPMP ukanti wangakethi mina ngiyena wala eGoli kuna family nayi family yami ile kuphela iyo le family anginayo family subscribe and follow bafowethu sikhona sonke home run yes sir ngithola manje from now on ngene singayilindela kuThemba mayelana necontent yakhe konto ezayo like ade bengicela ukuthi ngiyenze yabo but bazosho bona uthini le ade bengicela yona uzobona kuma comments but konto ezayo bafuna phulana athi yabo supply but something different is coming ngithola asiyabonga kakhulu mfethu Themba mfethu uNkulunkulu akubusise nje yami angizwa ngithola nami ngiyayithanda lento yenzayo mina ngisamusha ke wona usumdala kunjalo ukukhula nemfethu angizwa ngithola yebo na kanjani God bless you ceba mfethu awe